to webale muno kubokyali TV West nyinja kara ya kirokeno kandi ko kutwizire ntubagambera mu studio tumazire ko bantu tungo mugenyi okurugombanya nbaito aba transform aba Africa abakukora ebintu by'obulimi emibazi yetaliye munemo yosemerire kuba nomanya no kozesa products nyingi zizire nazo ujya kuba nozirora nindora hanu transform organic manure kandi hamulimi nindora aba Africa cough syrup zona zira hano kandi umugenyo wunyino mu studio tariyonde nondi mu mukuru twinamasiko Baram kandi twinamasiko Baram no director akande omukitongole eki akandi yaro kuba natsobora sebo nakwakira ninye nakira mukama wanje okay bare kunyakira mu studios radio TV West bare kwiza nashemerwa munonga abo kunyakira abo kubugu n'umugisha mhangu kandi gwamani kugira ngo tugambe n'abanya Uganda abarya heroko products ni ndeba nyingi tutandikire ngai so okwijaha niza kubanza ngambo wandetaha ntakagire products abuko wandeta n'umuhango munonga kukira na product okay so nijaha nka director wa Transform of Africa Products Limited kandi nijanka partner wa Technoserve eri organization eri implementing a project ya Hotmap eri kufundingwa embassy of the Kingdom of the Netherlands ningashi aba Netherlands nubo bakuteka mu center mu Technoserve then Technoserve ekije supporting a Transform of Africa Products Limited kugira ngo tubase kusya ubuhereza bwa organic agriculture abahinji then Technoserve nero kutuyamba no kugira ngo tubase kubuzye ngiri yo kugira ngo tugaruka butonde obwito bwenyuma kugira ngo ibintu bitwabintu hinga katwabitafuira munonga mwene hatu tubasagaruka tuta ahansibuko ayitwabe tutandikira yera yes okay akandi anuwogu mwambaramu akandi nsaba bwensonga ya kayire turole ngo twatandika muno muna products zino zitwine zo tuletire utsobore umulimi yasobole kuba nayitegereze kirukumara okay ekirungi ekinyakuri products zino okay so Transform of Africa Products Limited ni company eri ku processing aninga shiri ku manufacturing Transform organic manure konkat ku ejeji konkat kugira ngo tu manufacturing Transform organic manure chonka pia onto ejesa abantu kora organic fertilizers kugiye kora bonka yes umumaka hafamu zabo kugira ngo umuntu karabaryo muka aina mashagenti aina kariya wakame aina mihoko aina tija aina kamurari nabasa kushitamo uyo muka akora umbazogu ubundi yatakagire gurumbazgo kufuhirira gukuza kugira ngo ajye muri umusiri ninga ayito bukoko abanza kozese gugwe yugomuka then yareba ngo ubundi byamurema itabura ninga ati yinda kuteka mu bwire atitwa nko tukuretera Transform organic manure kugira ngo egiyo ntuba tukozise bye bintu government no kwegambira abantu abakutura abisharra kugira ngo barjemo mwenu batashisho buhango bwense abo kwinga emisiri ito turiyo tujya government abantu mumbu yo kugira ngo bahinge hemisiri atuboka bahinge hetije atuboka bahinge hemuhoko kugira ngo ejo tuba kugifuhira kandi ejo yo tuba kuza kugira ngo nibaza kuteka mu mbazi ningano baza kuhinga mu kuza kushisho buhanga bwense so ebyo bishara turiyo tugambira abantu kugira ngo mbabasa kuhinga hemuhoko babasa kuhinga ho etija ebyo bintu ntubugura babasa kwinge tabe abininketa abakubasa kuba binita kamba hinge tabe nayo tugigura then zakamurari kugira ngo abantu kutabintu tutandika project eje ya Hotmap Technoserve ikakora evaluation ningashi ikakora study yareba ngo challenge y'abahingi bine itakarika cuku arho soil decline yamana so umuntu yatatire mu mbazi ibintu bikaje mukatakweza then ekindi twashanga hariho abahingi abakozesa embazi mbagikozesa konka oshango mwe erye y'ubutwa munonga ahamagara gabo bene cyo twajya ngo hatshaho tukore ki then ekindi twashanga ngo abantu abakuhinga nabo bakabemba bambaguza aheru yihanga ninga nabo bakurya byo kurya biri safe bitarimo ubutwabona hata abahingi mbahinga nkabahingi ba hot pepper mbagihinga bakimara kugihinga
then ushanga ngo baza kutuma katari akensi yona bakicebera bashanga harimo butwa bajosya either Entebbe ninga yashobire yagenzire haza kuno yana baguzire kilo nke 15 konka bakiza kujosya ubwo export wagitwara hero ushanga mbamushaba buri kilo umutwaro gumwe kujosya hato shanga exporter yakora rose umuhingi yakora rose abo kwa abantu mwe babatashashwirwe exporter ugu no wakusasura sente zura exporter no wakushashwire zo kosya hatu kandi umuhingi kuno we nasigira atamushashwire ari kuza kutwara produce kujyate namara kuguza nizishashwire so hatiya ubwo aferwa sente zo kuza kokesa kuriya kandi no muhingi kuno abura kushashurwa haza charite y'abahingi bamwe batandika kugira ngo ibintu byabatama batandika no kukura emisire y'abahingi so aho no twija tukajya ngo transform organic manure twagireta tukagisi y'abahingi ninga tukabanza twayegesa abahingi kwe koromba zo gwabo bakoze seze tabe etija kamurari kashenda eryijwi rya kashenda mwe nakarokosha ngo umuntu nakwatije rya kashenda arushuka abingo atakumanya science ruho konkijwi rya kashenda rumakonyo mwe nakonyako konka draining ninga shinika nkajejena mizi umukakoko ninga shi fungus akaka kureta ikibabuko hato shanga abo kuba science amizi nigiruka kuriga umunyo mucyayiguri kuza umunyo mwinji ahiguri so hatiya by ejimba osmosis mbene hatiya umuntu yabatekaho kashenda arebe ibintu byaguma birije konka hatiya abahenje kutarebere kashendo mwe mbatekaho nyingi eyo simisi hatito twareta transform organic manure twagikora then technosave kuyabenera baraba okwe na kingdom of the Netherlands ningashi ekitebe cya Netherlands mu Uganda bashanga abahinja bingi bine bicupa byingi bya transform mu Misiri kandi kubagire kuzahari yo mu records z'abakuguza bashanga ngo ababambagura ebintu abahinja bakosambaza gwita gwe tugurumu buzubu kugira ngo babikwata so ncyo bizire bakatushyikira bakajya ati ntenda kora nimwe kugira ngo mbazoga abantu bingi bagumanye bagende bakoze ncyakare baguze kandi ikindi bashanga guri cheap tuguguza expensively mwene bashanga guri cheap abahingi bakubasa kukozesa bakafuna mamagoba kandi bakakatinga cost of production then ikindi bashanga abahingi abutwabene tuguzo mbazi kandi ubo tugaruka tukaguraho na raw materials ninge byo kukozesa izitija igimuku izitabe so kubashangira ntubagurura kandi bajya ngo hataho kandi tutungurana livelihood ningashi imbere ho y'abantu hine nayo kwiye kwija kutunguka ekarge then abahingi kutwahereze twajya ngo abahingi umbazo gubakunzire konka mbaza gushanganka twaguteko mu maduka gona umwihanga kugira ngo ari gwenda we ananda kufuira ine ko mwana ugweguriye ru ningashi yaro gukushango ino mwani ukuragaragara ko rurabyo oinenke miyembe rukushatasha tukamo ningo inenke kiti icyo muyembe ninge bihimba bikutandika bikuba yero bikutandikira mu rubajomo bikwija rwagati yibabe ibyo ne potassium deficiency ningo shange kingwa kiba yero kutandikira hasi kikwija higuri babiryo na uniform igijo nebe nitrogen deficiency ningashi nitrogen nebe tarmo mutasha ryawe then ushango rurabyo rukuragara munonga atejo niho potassium elkuba nebururamo atito twajya nkatureteji tugihereza abahingi dena muhingi ari kubananda kugira ngo ayekorere ikigimusomuka itwe natweta ntuzayo ntumuhamagezi ntumuhegesa nakore kintu ntimugasera kandi twenshi tugasera nkihanga okay umyirobaram webale muno ntweta gutsoborura hati zino meals zinga ateze nimiruzi rukumi igenirita emwe igiji hati lita emwe no milimi omuhinjo wako bagiguzire na taborata wako naje fuhira hato kutabura tukatahaka ko kutabuzaka hataka ko nikapima miruzi nkaga akaka so nakwata miruzi nkaga emirundi ebiri nizo miruzi gana abiri ateko muri tazima 20 zamizi hata ekidomora kimwe hata fuhirira ahamababi amababyaga nafuhiriraho munonga ntumujyango ya nafuhirira afuhirira munonga underneath ahansi ya mababi abo kubana ho buhengere bwe cingwa buri kandi ginforia liquid manure so nirabira umuhengere bwe cingwa then tumujyango kufuhirira kasheshe acyuruhurumeka hate ningo mwaziyo abo kuba cingwa kuba umuyihangwe
hati cyo nkiba kiri bize kiriyo nkikora ibyo kurya mwene uko kukiretera ibyo kurya ibindi bwaretera mu rubajo tushanga kitabikunda munonga. Okay. Yes. Abo nsonga yakayire turiyo tugeno maisondora product endi of Africa cough syrup. So yerieta. So kutabent training abahingi amwe nushanga binesenyiga amwe hurra nibajya ngwino hurra umuntu aine nke bizimbire so twagaruka nsibuko enyuma twajya abahingi bitu kabarukubi abantu akare ko barwara urukororo ningasenyiga bakabaronda umusa baronde binyaburuko baronda ubwoki baronda ibishu iby'imiyembe baronda harakwa kweta Indian bottle brush babiteka umuntu abinywa akira. So itwite tukajyangwa aba Africa cough syrup page kuza kugikora tukarunda nebyo emisa ubwoki ibinyaburuko twaronda zitangahuzi abahingi tubaguraho tangahuzi namwe n'abantu bisingiro ko ntuye tangahuzi nyingi then tujya tubaguraho ejeje nanka nimu tree akuba no mutumurungi munonga ngutamba munonga so tugito mukantwaka hazaba kugira ngo harama katangahuzi tugambira abantu tujya ngo aba Africa cough syrup page utajya umwana w'imyezi 8 kuza hansi abo kuba moment bantu tujya ngo utakarire mwene ndayite kagumire kugira amani go kubasa katangahuza tutandikira mwaka no genda tantira imyezi 8 kuza higura we myezi 8 kuza aha myaka 3 anyweho 2.5 akakupimisa karuhu then ogo mwana w'imyaka 5 mukaga mushaye kuzari 10 anywe 7.5 aryaka kanti then umuntu mukuru hatuwe nanyweho 20 times 3 emirundi 3 umwizo. Yes. Ekindi ekyo ko marira akayire kanto ekindi abantu ba Western Uganda tuyino mugisha kugira ngo tukafuna age project ya Hotmap erukuruga Technoserve kandi funded by the Kingdom of the Netherlands ningashe kitebe cha Netherlands mu Uganda kizire kutuyamba ibintu bingi abo kuba icyo kubanza ito nkita bakubamba manufacturing nkibakwateraho de n'abahingi abakuba bine nkemisiri haza bakuhinga season batine nka water pumps ekitongore kintu bakwateraho kibahereza water pumps hina bakuba mbenda kuhinga on large scale bakwenda nka tractor yo kwinjisa abantu aba ntubayamba kugira ngo ka Technoserve babahereza tractor yo kwinga amuhini suppliers abashubuzi abakuba bine abakusupplying nk'ebintu nk'emboga aze kitongore ekyo nkikorana n'emboga fresh fruits and vegetables cabbage enyanya ubutunda inanasi mbweni emboga na ebijuma. Yes. So ubundi kuba abaryokwe ntubita kugira ngo batujoininga Technoserve ne tutambuza bakoze ibintu bya Transformer Africa Products Limited nibashemerwa ncyakara umusharungwe yongera kandi n'inshohoza yo kuhinga emisiri nekendera kugira ngo twena tungukire hamwe. Okay, ine namba yesumu ubonda kwereza abako namba yesumu ninjiriza abahurikiza namba yanjye yesumu ni 0 ananina 95 ina 2 8 then Airtel 0 makumyana 88 then mukaga. Okay. So egwenwe twina masko baram. Okay, abali n'umutorora kandi aho henyine tsemeriyo kwantuyungura aho ensonge yakayire. Mu studio twatwina umukuru twina masko baram na ruga mu aba Africa kandi aba Africa mbakwatagana n'aba Technoserve ekwatirweho runde bantu bona bayambirwa aba anyano bayitu aba Technoserve okurugo mu Kingdom of Netherlands okurora batwikiya hebirimwa Kingdom of Netherlands nekira muno kuba nekora mu nsongeze by'obulimi nebugonza muno norano mulimi ya kusingiri bakira ko batwara mu Netherlands mu ihangire Uganda batwara Netherlands no bakira kusomera ibintu bikira ho bulimi akandi habwentekanzeno ombaire kasanga kila kawa TV West nyabre ni kusabota rugaho abanywano bayito bakwatagana nebyo kubara abantu rundi sensa seriyo nija nabo mbajya kwamba tweka abagenyo barabayizire nyabure Utaka TV hako bakwinira makuru maingi agosemerire kubanumanya akande osibe no businge. Amina.